Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka All Meghalaya Dancers Association hak snito dieng artarik nailur arjar arfuar kalabu jengkeli ya ka sarkar jalla ka balamang pisa haduk hat sau keluar tingka ban pin serwaka ya ka pisa upaj ba hakikam tamasa bapher kat ba naga binta ban kintiwi ki samla ki badon ya ka sap ka phong ka sarkar kamshim laphai khmat satya wat tang khindiat ru u president jaka amda uba kit bok lang thaba hak jekran bigilat pathai khubor uloong baka seng ka penremjur jaka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balai lam dari National People's Party kabasyu emsngi tangban pensarwakai ya kapisa haki tamasa kibam ai jingmentoi AA ya samla bat kibasyu long tang kirong phong shisngi kibam wanra jingmentoi AA ya upat ba nong song snong jong gejala cái bang ipen pa hong ni kalong kaba kejala Meghalaya supek dan patai seteng kata gawe kejala Meghalaya jini kadi kejala kepala ngam liu ha jingdong marbalai kamdan ya kasus kamdan ni kasibuan setang ka jinglut pat ka jingmentoy kamdan mata jongki samla bat kalong ka jingle ran ko wat ka state Meghalaya mtang ipek social media kawan basan te kalong jingle ran bat ka ka salong ka jela jingi ngamla bandong hele ka supet bat na ketu ba lihat sih ba ka jela Meghalaya jingi ka sakalalong kum ka ka Sri Lanka dia dan kadang ka amda ibu ka jingkeli katu kat ni jingkeli sa sarkar ba balik ka sarkar kamle ng mata ka jungi ngi ba sibun ba ki kena samla badan sab badan talent kibun ka sujud suprae andre ka sarkar kalau dibandan lupa ya ka polisi ya ka an ng mata jungi kena dan sab kadang ka an ka kena kenum jot kenum sakama ngi ba ki wiki state mar ngajulik sebentar sebaru ngajulik sebentar ki show sabah kedua kibun ki aku ga nombak kata ki Maharashtra bat ki wei ngi ki akyu state baki kena mar balik ki ladon kata ki kena kalian government ladon ya ka polisi nama tak kena samla rehni kamdan ka polisi kesakut baik katno ni sedang ban ya keren ka sarkar nadu ka por ngadang kena nadu usnam hajar lai hadu usnam bemanta nadu kepor ki kanun ki minister ngalai kendu ban ikran baksoka ban penlong no yaki ban itu no ki kita ban sab sya wa juga jalan Meghalaya ende ikan kat ni dia kat ni kran ngai kran UCM Ahmad Jongu wong yohoi ningkong apa perbawan perdangwan ketika sarkar bemanta ngalai kran UCM dia ulah keluar ban le na bemanta ki kena samla bang la penpau UCM ba buon ke sebelah ladang gimla ban lum benang di kena kan dan man kapor kan ki kini kesamla kenang jot kenang pra tengal ya kan UCM ba soka kan kam ban bu ya ka kanu bentak ka financial assistant menta juki but kapor ka bangi dek sethi ngilam saba ni pan jingrap na ka soka anai kan ka soka ka ngimla di ngi ka association kamdai ka association di kamdai ka department juga an ka usah kari ka association dan pai kena ngi ka association jengi teng ngim don kat ni boy bala ke jengi ngi de kuno ban yarap kena teng kiban na kalong yin bodok mo kimdon kelenti kimdon kala dari mi ba siu bela sajan hari ka sap kundon tingim bangsi ngi haban le cibor bai wat teng na plang haban ya sei prod pendap nam tak kena kimdan sab naman ka association jingi kamde ka ka private kadi ka association ban pet lang ya borok khai kimdan sab ka jalan Meghalaya bagan kentup na jaitia kasi garu borok wai dia next kamba kasoka ka di ban snow gani ti galong gani mentang iba kasoka menta kabu kapelong kita masaki babun ha tamang ami ipat ko ka perfect nang patak kena samla ngai istang kaya syat kaya tanglang tu lapo ki festival leling itu thas abos tang buat abos tang jinjat cimpra andai kitu pa soka pe mentang sa pelong dia gani ka festival ru kani ka festival ngai i bakani ka festival ka cipulat du ka sa kulor
kabam don jumut han le ladang kadik khasau kulur kan le ai nam ta kena samla kemut kelak dunai ke sendiri kena namang i baka jelam ta kena kila ngop aki drugs kila ngop aki sendiri bubun han le kasoka ka diban pek dengan khasau kulur bicara khasau kulur bat ya ka benta ju kena samla la penon kami ni khasau kulur le ai nam ta kena kemut kata ka don jimentoi kai han le menta kan pelong festival sisni asli na chani sini nak klet kam don nenti kam don kawe ki ndai ka asian jengi bangi pelong ya kan program ni don kawe ki ni alam ki si platform ki ba mungkin national level show not ke ai kan gelenti kalong bangi pelong ya kan ni kalong bagi kena ken om ngop ah jindi was new ting terslur ki uwe ulai i kan ni gelenti ke jengi ndai nak kalian sarkar kampai ka asian jengi na ya hadu ka mentala jen arku arsnan ya ini nak sarkar kam le ai kampai dan mentara jengi tiang pek bentar kam kini ke bai kipin bi ki isu ki ba bam nya hab hiru bentar ka sarkar kan pelong kum ka khalai kum ka jinga khalai katu kala hawo kisang tadi ban peni dengan gelenti ke babaham kanu ka awareness po balam ka ban pesutu ki brio ban pesutu ikna ban khat iki hanrei pelong man da ka jing khalai ni ne yin me pa jungi hikai ni wat jumlien kon bang khalai wat jumlien bantu ban thiem hanai ka sarkar ki hikai ya ban pelong ki khalai kani kala de ke gelenti ka ban penjat ki kena samla kemjur ka penjat ki rong ba wat ka yin ka sem tu ka jing dawa ka jungi hi laduk mensai ngah dawa naduk ka pojong bukul sengmah naduk ka pojong di lepang tu arjar lai la ekren hi kata bat apa mentaru ni ekren baik ni don kam ya ka financial assistant ni don kam ya ka funding begini wa menta dada kilit sabar ki kena bunsin ki kena kila salek banit sabar abanit seti don pisah ka pisah dan te kalau ke susi kalau ngi kan ni bangsi am ka bansai pisah te lada kalau kumta te kemut lada ngindon pisah ngindon ka financial kum ngin kinti kena ni don kam am don ka funding ni haban yo ka funding kum do ban kinti kena te ni kawai galong ka institute mo ka institute ka dan kam tam ka bamien ha ka bangi haban yo lada ngindon ka institute ka kementoy ni dan kami ka institute ngapai ki bagi jela ki dan ka institute ki ba sarkar kala ai kala bu te ngi nak dawa du sarkar bakal sarkar kan ngi dak tha du ke jintho bat ngi apha du kamap ya ka drawing ke jongi bangin china ya ka institute na mangi ngi dan lupa ka jakala di bangin china ya ka institute ngi ai ka plan ru kata kalut bangin china ka institute kenang bagi kena jongi ken sup ken light ban sakma jaka begin ni sini sitai ken wan bai ko institute kala dan ka hotel atau kala dan ka hostel tu kala dan ka jaka training tu kemut ki badang ban warung kala dan kinung hikai wai nomor balai ni ke asian jongi gadan connect bat ki beri banaba ni don ke ji itu bat ki ni la ban connect lang bat ka all Meghalaya dan Asian tentang ki dan ki company banaba kin wan bat ni hang ni ngini corporate bat ki bakum no bat ki pentibet di kena badan hang ni tendai la da kam dan ko financial assistant kan chen chi lagi bat ka wai ke ba kadi ngadi ki tu mo kawai ki tu ka long ba na kaliang ka all Meghalaya dan Asian na kom ong teng baro ngau ba ya ki lai pun lewut MLA kasi ba kidi ban le hapok ka assembly ba menta ban ma kidi ban kren ni hani ka assembly ba lada kini ki lai pun lewut kim kren ni kamot kidi kim de ki dong thau an namang ni don kam ban ba kli na menta ki khun ki samla choge ben rion mangi i ba ka jela jini klanang jot entah ka per election pi tang sula per election ngai i bagi don ki kena student jini ju lek ban campaign hapok ka election ki sharp di duai ki ngobno kita ki lai pun lembut ki kasi ki baju dan benta ki baju pencung ship yang ki nong sharp ki nong luai ki i jengai ni onam ta chuki nomar teng ngai i ka per ka week sinong si kren baik ba ne kalem jonga ngan sali ai nam ta kita samla ngan sekin piu kena samla ka sulong teng ka kentien tu ka platform da dep nang tu mdani ai dengan kentu yang ki MLA ki lai pun lembut ki MLA ba ki di ban le ai hapo assembly banyak keren ya subjek jong all Meghalaya dan Asian lada kim keren ni kebut kini ki de ki brio ki ba ki khaput ki bamla ban keren ai nam ta ki pun samla nam ta ki pateng nam ta ki bahaye ngasian jong ka beliau jungi ti kalau kini kawai ke dia oi pi ka jing ka dor kalau ya ki banani ka red mo wat kim bun hibu kam khat bai ki brio banaba pali ki khat na bar ta ka daw ni ju ong
yang balai ki penkiu ki beri banaba ki penlit ki beri banaba kenapa ji sha mengi yang banle ni ha banle nama tak kena ban penkiu am ban ketiu ki kena lara kini ki kena ki kiu si jerong ke berkejalan jengi kadang di jemento ya tak ki dan ki kena ki beli sebab pai ki jong Michael Simyong ki jong Davi ki bun ki kena badan sap tapi beli kim dan lenti si mentam banle pada sarkar kadang financial assistant kadang kelenti ki sa sistem ken net dia mati tengil athai ti ken net yakun kumno gini yakun kam dan lenti ki nama teng bun babet apa Meghalaya ngai ki nak ki bun patebet tama omdan kalenti ki kadang-kadang kalenti ke buat la ban ne ni nak ban phak ni dan kena jui ki be khun ya ko ki be khun ya kan ya ni kan national hip hop national Indian national hip hop gitu tekini menta ki miok sok bandai ki patebet ki miok bandai nama balai ki miok yakun ki ong sang ngem dan pisah te sipor apa tengala nak dia ka amdang ila kan manirap andai bunsin ngin lak sunu ke kesakut ke kapor bengiyo jirap nak sukar ki ai tak ilai phau hajar kata bahe ru ke bangin yo ngi ke desilak kesilak kesulong tang bay di sya tang bay petrol tang baya di sya mangi kene ke bang gilet gawati ngi phak libu ikna si gawati i pedi sya ikna tai tu silak lalun kene ngi don kam bagi sukai ngabu financial assistant ke ba kerpang nam pada jeni ngila ong siapa UCM lu ba lakum nu ka sarkar ka dai banbu ya ka financial assistant lakum nu arpaulak system ka di bandan bai namban dan arpaulak system kemut ngila man kobar si kamu korwat si di wikilan kling di jaka bro khat ngin sam lang kan namar ngi dan kibrio na pa mo korwat ki dan kina na po jaitiar idan nanti na po boy ring idan na west eastern west idan bro te kalian jubab ngila phak si asinasin jubab wa jubab tang kelas isi diru kalau bangin ya keren thoi kata ka jingrap jung kalau betang kitiar tingi kim tre in kwa da katiar ni keren UCM yang pet sar ngin kwa da katiar ma katiar sejenjar ini nomor bada kadu mo wa kitiar ni kalau da kadu kilek om em kani su ai fifi fifi ai kani dai ngin sa ai hadiah ngin serap ipi hadiah contoh ladang gandi ni katiar lak kelas kan han dengan di kali ke ba sanlak kan gak ban poin datang arlak ka bentoy am la don financial assistant pat ngila ban sutu ban ni kat tu ki brio ngila ada ban bo jingkhen ka ban usnam ni sutu bak pisa kat ke jingkhen jungi ke pisa ka ban dot ke pisa ka long bai laknum no average ka long bai maximum ka long bai up lak system ban kani ka diga khubor ka ba khadu sa ka sarkar ka pemerintah ban ngangai scam ba ka sarkar pemerintah kan le yang jingdawa tu kaseng nadu ki snem arhajar lah pemerintah ban ngangai scam ba ka sarkar MDI kan le balada ka sarkar tam le komod ka amda ka penkre ya ka we kelenti ka bangin le nak pemerintah ban pentau sa ka sarkar kabalami apo ka jela Meghalaya nak pemerintah ban kentiu ya kasap kapong jugi kena kamtam hakabedi berkasyat kamtam beli berkarwai monok bang ihiru apo jela Meghalaya karwai berkasyat hi kadai gawai ni pedang ki mat ki bakongsan ki badan hi apo jela nak kata-kata kumbang LGE nak kapor hi ya kajing keren la kalong bat ka state government ba central government ni LGE ba ya kai ke ban nakaliang jong u Amit Shah mong nam budai ru Wayne pedang ki minister apo ka central government au sa ma jakat pra le ong ba ka Meghalaya kadai ka way most of the corrupted state in India dan dari mentapat anda haba kila dep ban yesoy ban yesain da ka jing ong ban trelang no ka BJP ban NPP kai ki jebab ngi om ta tina ta ka daw ngan namla ban sotho ngan namla ban sempang hiru ndai kai bro kho hi ka bang haban ong ni ka por kai ka ban nakaliang jong ni kum ka awaken in the movement ringkat lang bat ka All Meghalaya Dancer Association ya ka bangi ai mensiem ki bangin dai bentuk mensiem kum juru ngi wan ra ni ka mat pedeng ka bakongsan kata kalong wake up Meghalaya kata kalong ban kentiu ya ka Meghalaya la kalong badai ban wan ra ki institution la kalong badai ban pendrung ya kini ki personal training teachers for school government namar balai ki ba i dukat menta kalong ba kani ka youth unemployed ka trekam po ka jela jungi ni numong su ka youth employment kali ka youth unemployed ka bala kata adu kata i kena samla ka jungi namar omdon kam don jam su ki babu na prejuki ki la kalalong ki kena di drugs ki la kalalong ki nong luti pat bun ki bangim la su ban batai
dan dai ke bang solusi kalau ba anda habang apai pat habreng jong kini ki kumangi ina kapor sa kapor ngi iba jela jongi ke geochem ki nong di drugs ki nong kai drugs ki nong lutu nong luti ndai ngahaban kan rumenta balai na kalyang jong ki VIP ki jongi lawan nong ki IS ki MCS ki jongi kim pai khmat lem sport sketren kim pai khmat lem sport assembly mangat bang ajir ya kita ki nong mi khmat bagin long kita ki ministers bagin long kita ki MLA Kaya ke bapidan kam hani kapor menta. Lada kum ki paiban ong song ki badan ya kasap kapong ki badan ya kabenta ka pokongsan ailam kalak telenti ki plilam kalak telenti ki kumno bakin persang ban mi syakmat ban isim menta ban wanra ro ya ka way na pedeng ka generation halor ka ban create ya ka employment pok state ka jungi kamtam habangi ong barbor youth is the power of India. Habangi ong youth is the power of India. What is the meaning? To become empowerment, to become a man with the power also, because why? We are all the citizens. We are under the right of the constitution.